Ана тілде лаф етем, анын кеметле білем, ана сүзу бұ тілде. Айфшан жасызы рахамдан есе тизмеге ve çizmege mektepçe öğreteyim. Ogumuzda dersi kıyıl, yıkaymayıl. Pek teşik okuyacağımız, yakçı adam olacağınız. Kitap yazıyor destiler, lugarcı dvel eteler, ilimler, alimiyet, dayma davet eteler. Kuana erbarımız, pek güzel ocakçamız. O bizni okutacak, terbiyeleyip asrayacak. Балалар бақшасында азаладым мектепке. 6 yaşımda olacağım talebe. Мектеп Азиз Белгердім, мұнда берге шыны. Бұйыл күмірге юла, шу мектептен башыны. Ана телін, менім телім, менім чокрағым, менім гүлім, менім елім, менім байым.